Yes, ndongeye ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose, ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikira buri munsi n'ubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel yitwa United City TV, uri inshuti yakadasohoka, Imana iguhe umugisha. Nanone turi tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11, itariki ya nyuma ku kwezi kubanziriza ukwezi kwa nyuma gusoza umwaka 2024 monami. Mwaka wararangiye pe, ararangiye, ibisigaye no gushyiraho imitemeri kabisa. Ewana, niba bitaragenze neza igihe cyacu niki ngo tuzamura amababa ubundi twigurukire kabisa, tugende dukora ibitangaza, wenda igihe kimwe tuzagafata. Isengesho ry'uyu munsi ndabwira Imana nyinginga ni Nyagasani, urabona ko uyu munsi turabaho bitugoye, turarwana no kudapfa mu by'ukuri kuko ubuzima bwo buratugoye pe. Hamwe umuntu rimwe na rimwe yifuza n'urwamwica karubura, turakwinginze, turabizi ko ufite ubushobozi bwo kuduhindurira ubuzima tukavamo abagabo wifuza kandi wishimira. Igihe uzabona ibyo byose bibaye rero, hahandi ubuzima buturyoheye tuvuga ati wow, ngizi imisaruro kabisa y'imvune zose twagize. Turakwinginze uzatwongerera iminsi yo kubaho, ntituzagenda imburagihe bwana. Hari aho igihe umuntu agenda kaba hababaye, igihe cyo guserebura cyagera ukabona urupfu narwo ruraje ruramujyanye. Twe turasenga kabisa bari mu minsi yabo myiza, Imana ibongerera ubuzima kabisa, ubuzima buramba. Namwe abataragafata kandi igihe kizakazaba karafashwe, ndabasengeye ngo Imana izabahe kuramba kabisa mezame. Turahera muri shwadir kabisa. Uyu munsi ni muri weekend kabisa, kwa gatandatu muko mubizi tuba dufite umunsi uri bize cyane. Imikino ni myinshi, nanjye nagukoreye akabonus kabisa ko kukubukingira amakode yo kuza gukoreraho betting kuri uyu munsi. Pari ya mbere West Ham United iraza kuba yakiriye Arsenal, ubwo ni shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza duhereyemo. Ndimo ndabona uyu mukino mu gice cya mbere corner ziriwe zarenze 3 n'igice, ubwo zikaba 4 kuzamura. Hanyuma Borussia FC Bayern Barcelona iraza kuba yakiriye Las Palmas, ni muri shampiyona ya Espagne. Ndimo ndabona igice cya mbere kiribuze kurangira Barcelona iyoboye umukino. Hanyuma AC Milan mu gihugu cy'Ubudage muri shampiyona y'icyiciro cya mbere iraza kuba yakira Empoli. Ndabona iyi AC Milan iribuze kuba itsinda uyu mukino. Iyi pari ifite odd ya 2.54, ikaba ifite booking code uri kubona kuri screen yawe. Hanyuma ekipe ya Crystal Palace ni pari ya kabiri iraza kuba yakiriye Newcastle United. Ndimo ndabona uyu mukino hari bubonekemo igitego kirenze kimwe kabisa, ibitego 2 kuzamura. Hanyuma Bristol City iraza kuba yakiriye Plymouth Eagles, ni mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza bayita Championship. Iraza ko yakiriye rero Bristol City iraza ko yakiriye kano gakipe gatozwa na Wayne Rooney Waza. Ndimo ndabona ka gakipe ka Bristol City karibuze kuba gatsinda uyu mukino. Ikipe ya FC Augsburg ni mu gihugu cy'Ubudage muri shampiyona y'icyiciro cya mbere yitwa German Bundesliga. Ndimo ndabona iribuze gutsinda cyangwa se kanganya na Bakum kabisa, double chance ya FC Augsburg. Hanyuma iyo pari ifite odd ya 2.16, ikagira booking code uri kubona kuri screen yawe. Hanyuma ipari ya gatatu yitwa FC Borussia Dortmund iraza kuba yakiriye FC Bayern Munchen Bavaria. Ndimo ndabona Bavaria cyangwa se Bayern Munchen baza gutsinda umukino cyangwa se bakawunganya, ivyo bimpa kubagura double chance. Hanyuma Crystal Palace ni mu Bwongereza n'ubundi iraza kuba yakiriye Newcastle United, maze ubundi ngusabe kuza kugura Newcastle
Newcastle United to win or draw. Hanyuma AC Milan iraza kuba yakiriye Empoli muri shampiyona y'Ubutaliyani n'ubundi uzundi ngusabe AC Milan to win. Iyo pari ifite odd ya kabiri gafunze iraza kuba ifite booking code uri kubona kuri screen yawe monami. Muri squad Deals uyu munsi nabateguriye reka nkomereze kuri no pari ya West Ham United iraza kuba yakiriye Arsenal. Ndabona Arsenal bari buze kuba batsinda umukino nk'abantu bari ku gikombe cya shampiyona. Hanyuma AC Milan kandi iraza kuba yakiriye Empoli. AC Milan muyitondere muyigabanye ku mapari barebe ikindi kintu mwashyira kuko ndabona nayishyize ku mapari hafi ya yose. Iraza kuba yakira Empoli rero ndimo ndabona AC Milan itsinda umukino. Hanyuma RB Leipzig iraza kuba yakiriye Wolfsburg. Iraza kugusaba Leipzig to win. Booking code iyo pari ifite odd ya 325 niyo ngiyo uri kubona kuri screen yawe monami. Ndakwibutsa ko utwandikiye kuri WhatsApp iyi nimero uri kubona kuri screen yawe tugushyira muri vya VIP group y'aba VIP kabisa babikora uyu munsi ariko buri munsi ariko baranyica so kuba beshe singiye kujya ngo nirarire ejo twakubiswe n'inkuba twariwe kabisa ariko iyi weekend iri busy bantu banje ba VIP muhumure muteganyirijwe ibintu by'ibitangaza. Nawe rero twandikire niba ushaka kwibonera ibyo bitangaza monami. Mezami y'umunsi wa Deal nabateguriye nahasirangiriye kwifuriza kuza kugira weekend nziza. Mu by'ukuri twifuza kuza kugira intangiriro z'ukwezi kwa 12 nziza wikurira amafaranga muri betting. Imana barinde ndabakunda cyane. Ciao ciao.